салом бинандаҳои гиромӣ, барномаи нуқтаи назарро аз шабакаи ҷаҳоннамо манзуратон мегардонем. таъмини амнияти узуқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалияноки стратегии давлату ҳукумати Тоҷикистон маҳсуб ёфтад. Дар ҳамин замина барои расидан ба аҳдофе ки ба беҳтар гардидани вазъи зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунанд, тадбирҳои зиёд андешида амалӣ карда мешавад. бо мақсади таъмини амнияти узуқаворӣ, Кумитаи бехатарии узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Кумитаи бехатарии узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи 4 мақомоти давлатӣ, яъне хадамоти назорати давлатии боиторӣ, хадамоти назорати давлатии фитосанитарӣ ва карантини растанӣ, хадамоти назорати давлатии зотпарварӣ ва бозрасӣ, назорати давлатии тухмӣ Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. оид ба ин мавзӯъ ин лаҳза имкон дорем то бо Икром Абдураҳмонӣ, сардори раёсати Кумитаи бехатарии узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар тамос бошем. нахуст мегуфтед ки ба сохтори ягона табдил ёфтани 4 ниҳод то куҷо тавонистааст ки бехатарии узуқавориро дар мамлакат таъмин созад? таъсис додани ин як кумитаи пурқувват пас аз ворид гаштан ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулотҳои пастсифате ки ба саломатии аҳолии ҷумҳурӣ хавфу хатар дошт, ҳамин кумита ба миён омад. мақсади дигари таъсис додани ҳамин кумита дар он аст ки яъне кам намудани санҷишҳои такрории субъекти хоҷагидор, чунки ки ҳамин 4 сохтор қариб ки як субъекта ба як субъект 4 маротиба мерафтанд барои санҷиш. Бинобар ин ҳамин санҷишро барои кам намудан ҳамин кумита таъсис дода шуд. хуб муҳтарам Икром Абдураҳмонӣ, фаъолияти шумо имрӯз дар асоси кадом нақшачорабиниҳо ба роҳ монда шудааст ва бехатарии узуқавориро дар вилояти Суғд чӣ гуна арзёбӣ мекунед? 4 сохторе ки ба ин кумита, яъне Кумитаи бехатарии узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуд, яъне ҳозир бахши байторӣ ва зотпарварӣ, дуюм бахш ин бахши фитосанитарӣ, карантини растанӣ ва тухми парварӣ мебошад ки ба ҳар як ин соҳа яъне вазифагузорӣ я нақшагузорӣ нисбати фаъолияти коришон аз тарафи кумита вогузор карда шудааст. ба имрӯз дар соҳаи байторӣ, яъне ин пешгирӣ намудани бемориҳои сирояткунанда ки аз ҳайвоноти хонагӣ ба одам мегузарад, чорабино дар давоми 9 моҳ 106% иҷро гардидааст. нисбати мисол бемории сӯхтани буғумдарди, яъне чорроҳи калони шохдор ва чорроҳи хур, бемории сили чорроҳи калони шохдор ва ғайра дигар бемориҳое ки аз ҳайвонот ба одам сироят меёбад. дар бахши фитосанитарӣ, карантини растанӣ ва тухми парварӣ бошад, яъне ин пешгирӣ намудани бемориҳое ки аз беруни ҷумҳурӣ, яъне ворид бо маҳсулотҳои таҳти назоратӣ ворид мешавад, низ нақшагузорӣ карда шудааст ки ин бахш бо пуррагӣ дар ин самт корбарӣ намуда шудад. дар ин бахш боз дастаи фумигатсионӣ мегӯянд, яъне фумигатсия яъне безарар гардонидан. вақте ки ба ҳудуди ҷумҳурии мо ғалладонагиҳо, ниҳол, баъзе меваҷот, дигар тахта, ҳамин хел чиҳо медароянд, дастаи фумигатсионӣ бо пуррагӣ пешакӣ дар сарҳад рафта ҳамин маҳсулотҳоро безарар мегардонад, барои он ки ба ҷумҳурии мо ҳашаротҳои зараррасон, яъне зараррасони кишоварзӣ ворид нагардад. дар вилоят имрӯз чӣ дар самти яъне байторӣ ва чӣ дар самти фитосанитарӣ вазъият мусоид буда, то дар 9 моҳи сипарӣ гашта мо ягон бемориҳои карантинӣ, яъне сирояткунанда чӣ дар самти байторӣ ва чӣ дар самти фитосанитарӣ ба қайд нагирифтаем. чорабинои пешгирикунанда дар ҳарду самт ҳам бо пуррагӣ ба роҳ монда шудааст ва мутахассисон дар ин самт ҳам, дар байторӣ ҳам ва дар фитосанитарӣ, карантини растанӣ ҳам бо пуррагӣ фаъолият бурда истодаанд. иҷрои нақшачорабиниҳоро дар соли равон дар ҳудуди вилоят чӣ гуна баҳо медиҳед? яъне дар соли 2018 аз ҷониби зерсохторҳои ҳудудии шумо дар вилоят чӣ корҳо анҷом дода шудааст ва чӣ қонуншиканиҳо дар ин самт
به قید گرفته شده است. در دوام 9 ماه ما 1698 مرتبه کارهای فهماندهی گذراندیم. با مردم خوردیم، گفتیم که ما همه خیلی کمیته، یعنی کمیته بهتری عضوقواری، این یعنی برای پیشگیری نمودن یعنی واردات محصولات های پس‌صفت که از خارج کشور می‌دارند و همچنین اون محصولات های پس‌صفت وطنی که بعضی همین صاحبکارای ناانصاف گویما میشود از هر گونه محصولات ها، یعنی مثال عادیش همه که از محصولات های درجه پست کالا و پوچه، روده، جگر، دیگر وایها قیمه فرش تیار نموده با سامبوسچی ها، ششلیکچی ها، یعنی سیخ کباب تیار میکنند، پیشکش می‌نمایند که این ممکن نیست و مقابل همین وای ما کاربری نموده و مردم فهمانده دادیم که از همین خیلی چیزایی، یعنی خیلی که میدونید وقتی که محصولات پس‌صفت است نرخ او هم پست میشود. من یک شای همون سیخ کباب در بعضی و خوراک عموم با نرخ 3 سوم 5 سوم پیشنهاد میکنند که انا از صفت او خودتون هم آگاه میشوید که از چی تیار شدگی است. همین خیلی کارا رو ما در بازارها، در کارخانه‌های کارکرد گوشت و شیر، در مؤسسه‌های خوراک عموم ما تو همین درجه باید شد که ما با مؤسسه‌های تو مکتبی دانشگاه‌های عالی نیز با همین استعمال کنندگان و خورین نبوده حقوق و حمایه آنها رو و آنها فهمیدیم که آنها چی حقوق دارند و حقوق آنها رو ما با یک جایگی همین استعمال کننده حمایه می‌نماییم. بعد از واخوری‌ها، یعنی در شهر و ناحیه‌های ولایت 18 مرکزهای تامینات بخطر عضوخواری فعالیت میبرند که با مردم، با اهالی واخورده همین مقصد و مرام تاسیس دادن همین کمیته ما رو فهموندم. مردم علاقه درک نموده است که وظیفه ما در چیز و ما چی کارها رو با انجام داده استادیم. استعمال کننده علاقه هم صاحب کار هم استعمال کننده علاقه از حقوق خود آگاه گشتند. بود یک وجه دیگر که قانون جمهوری تاجیکستان درباره بخطری خوراکواری است که این هم به ذمه ما واگذار کرده شده است. بگوید که در حدود ولایت سوخت صاحبکاران و سوداگران و عموما مؤسسه‌های خوراک عموم تا کجا طلبات مقرر گردیده را رعایت میکنند؟ کمیته نو تاسیس هستیم و فعالیت کاری ما حالا 1 سال هم نشده است. یعنی برای بهتر نمودن فعالیت کاری ما نیستند که عامل‌هایی که پیش روی ما را گیرد. ما خود با واخوری با مردم، با اهالی، با صاحبکاران ما مقصد و مرام همین کمیته را فهمانده داده استادیم که ما چی مقصد داریم. مقصد این یگانه است، یعنی حفظ صحتی اهالی. در دیگر سمت‌های فعالیت از جمله پیشگیری بیماری‌های سرایتی حیوانات خانگی کارها چگونه جریان دارند؟ یکی از سمت‌های دیگری همین به کمیته بخطری عضو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ساحه بیطوری میباشد. یعنی ساحه بیطوری این یعنی پیشگیری نمودن بیماری‌های سرایت کننده که گفتم که از حیوانات به آدم گذرانده است که در این سمت در 18 شهر و ناحیه‌ها با پورگی متخصصان چی در دهه‌های دوردست، در جماعت‌ها، در محل‌ها آنها کاربری می‌نمایند و چطوری اول گفتم ولایت از بیماری‌های سرایت کننده یعنی خفناک که از حیوان به آدم می‌گذرد امین میباشد. ما به هر یک مرکزهای تامینات بخطری عضوخواری نقشه گذاری شده است که اوید به پیشگیری نمودن بیماری‌های یعنی سرایتناک خفناک و مثل سوختنی سیبیری، بیماری سیل، بغم درد، وبای سوم درد و دیگر بیماری هستند و در دوام 9 ماه ما نسبت این بیماری با پررگی چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده را گذرانیده ولایت در عین حال از این بیماری‌ها امین میباشد. از بیماری سرایت کننده که از حیوانات به آدم میگذرد این بیماری
буғумдарди ҳайвоноти калони шӯхдор, ҳайвони калони шӯхдор ва ҳайвони хурди шӯхдор мебошад, ки то ба имрӯз дар вилоят якчанд ҳолати сироятпазирии он ба хайр гирифта шудааст. ин дар байни ҳам чорвои калони шӯхдор ва ҳам дар байни чорвои хурди шӯхдор. нисбати ин пас аз муайян намудани ин беморӣ мутахассисони соҳа дар ҷойҳо бо якҷоягии кормандони маркази назорати давлати санитарӣ эпидемиологӣ, аминони маҳалла, вакилони халқ ҳатман пас аз муайян гардидан яъне забт карда ин чорворо безарар гардонидаанд, ки гуфтам дар ҳоли ҳозир вилоят аз ин беморӣ эмин мебошад пас аз гузарондани чорабиноии профилактикӣ. дар охир пурсиданӣ будам, ки аз нигоҳи шумо барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти сохтор ва таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ боз кадом тадбирҳо бояд рӯй даст гирифта шавад? агар аҳолӣ бо мо ҳамкорӣ накунад, аҳолӣ он талаботҳое ки имрӯз ба мо гузошта шудааст дарк накунаду ҳамкорӣ карда дастгирӣ накунад, ин яъне кори кадом сохторе ки набошад як қадам ба пеш рафта наметавонад. вақте ки аҳолӣ ба мо як ҳодисае ки дар як ҷо шуд аз мо пинҳон кунанд, нагӯянд, русти ҳамун чизе ки шудааст гирифта пеши худ несту нобуд кунанд. умуман ҳамкорӣ ҳам бо аҳолӣ ва ҳам бо соҳибкорони ватание ки ворид мекунанд, маҳсулотҳоро ворид мекунанд, барои ошкор намудан яъне боз қувваи ҳамин истеъмолкунандагон, худи истеъмолкунандагон ба мо ҳатмӣ мебошад. имрӯз мо чӣ дар самти байторӣ, чӣ дар самти зотпарварӣ ва фитосанитарӣ, карантинӣ ва тухмипарварӣ мо мутахассисон бисёр болаёқат дорем ва мо нисбати камбудӣ ва норасогии мутахассис ягон мушкилот нест. асосан ҳамаи ваёнро ба ҷавонон вай кардагем, такя ба ҷавонон кардагем, мутахассисони ҷавоне ки ҳозир донишгоҳҳоро хатм карда меоянд. такя ба оно кардем ки корубори ҳамин кумитаи навтаҳсил, фаъолияти кумитаи навтаҳсил ана ҳамин кадрҳои ҷавон ба пеш мебаранд. барои пешрафти кор ва таъмини бехатарии озуқаворӣ дар кишвар ҳамкории аҳолиро бо сохторҳои ҳудудӣ яъне кумита ман муҳим меҳисобам. ташаккур барои дарёфти фурсат ва тамос бо мо. бинандаҳои гиромӣ бояд таъкид дошт, ки таъмини бехатарии озуқаворӣ дар мамлакат дар бештари ҳолат аз самаранокӣ ва устувории рушди кишоварзӣ вобастагии зиёд дорад. зеро ин соҳа пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва ба ҳисоби миёна 20-21% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро таъмин месозад. тамоси мо буд бо Икром Абдураҳмонӣ, сардори раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд. то барномаи навбатӣ шоду сарбаланд бошед.